Akimi school ahem kikim kirang tuji aphan bogaram tokbia rongarat kachuningri. Quarantine aboha pen COVID-19 kiso kibia dimalong pini pen kecho kijun apora teng pen longpon pupusi em khonsing rong piningje. Long relong HSLC asar langki unduna tumaphan karchu. Karom bin prime me berta long pen nilisa mijul bepi nonarjoi tha berta don pen. Sorkar pen lokachare ahem ke ongdung adi malongke osomar kangnya thai kavi school ahem thanbang kavi school ahem inghap kavi pendanglop ason kaduria dim penangan thekpanlong. Lason thotsi rongmowe educational block angkangarlo Duarbaguri constituency alongkido bogaram togbi LP school ahemta lapuson si kangnia thai kavi school ahem arlo along RV kiliajok lokacharleo somaratum RV kachar sinang lapusona phong kachechak nang tadolo. Kedamtang Paru Sirkep Kebra Pli Aninkanahood District Primary Education Program Thihekpen DPEPA Hinpensi Bangso School ahem Kimrang Ponlo. Bonta Pening Pen Ninkaning Kora Trok and Playing Derapita Kapaprang Dunji Kalisi Papiong si Thekponlonglo. Nasi Bangso Arong Osomara Tumapan Kangtul Pontuji Apan Akimi School ahem Kipipon Kenang Sot. Atheki school ahem along Kaprek Lokachali ahem avi Kitun kedang ahem avi lapen ahoy apai song setami avi non kedobom school ahem abangke sarnungta baktanglo bangsojok arviliatlo bangsojok kachali osomaratum duathai avipo nili hemsi bangepo lasi non de pikangkir klaksi dulang ingpulote kopuson pensi peneng osomaraphan kethan patang unjima un ima pusi mathapon bomlu pusi school managing committee amaipu rupsing togbi pening jipong lapen DDC chairman aphan sitame labangso application mokha nili samir lo lapen labangso school ka arji ding pik had DPP hut pelangai pi jot school hema potsi rak lab lo lapen chutomon kit he sitame tumon ke oi pon ating apla mokha an sitame angsong sijang ham hum lo lapen arlo sitame do thai vidyalo sarkar school puselle usomara tum bang langbung thakang ni ji lapen ki doji phana bangke na bangke apia po he mithanga he makiduk bangke athe RVRE pencar sinang ni sita koi sarkar hem jitu tada school hem lo ki bang thua bangke dak bangke jimon alang bung alang plate pi ni pulote somar school ke chali ki koson no lapet school somar ki pi dunji apia po tu aning hang sitame lason school long ke toy duna bang avelo. Quarantine aboha along akimi pharo isira ingkoi kapang thira sai ki klema hoya phan kedamtang wosigni final cap arni interview padoderapi thang ki benki phan abi pulote piniang bongamatsi KAAC pen arpu pekon poposi em khonsing rong piningje kapre quarantine abohala pen COVID-19 ke soke long atuma phan ki bipon Dipu Medical College Old Block Isolation wara long ki duatum apora tengpen kicho kijon long le lapen kapre akisung ka chetong nang pu non hejong kahuri sai doder phisi karbi anglong ok pran kelanga sai kamatum amik prang donlo laso puthak pini KAAC ok pran kelang IEM khonsing rongpi haura ghat along therangkia mai phasi alang lipen kaningjia tengke pini pen kicho kijun ahin thanga katora abilo apora teng pensi kichu kijun longpo lapen quarantine aboha long kapang thira sai ke klematum kawi akisung satami jokpo posiningje em khonsing rong pikaningje thua tengke pharo isira ingkoi kapang thira sai ki klemang hoya phan kedamtang bosigni final cap arni interview paduponlo lapen kangkrung kang chaba sai tami pini patang ponlo lasi thang ke bengke phanabi pulote piniang bomatsi KAAC pen anghoi pekpon puputa em khonsing rong piningje halapu kedamtang bosigni phai troxi arni volongkomaji mate bokolia sunpura arong amekar arun kakuti COVID-19 ke sopen aprandam joyapi kithiar pum kipip adimalam pen penangan kahuri saya sonandolo lasila so phuthak satami pini pherangkia mayalong khonsing rongpi kaningjia tengke non penke dimapur kachelengana thusi kipe badimaklong hotpon luputa pherangkia mayalong em khonsing rongpi ningje দুটা জায়গা ঠিক করেছিল একটু রাইজৰ আপত্তি হোৱাৰ কাৰণে কোৱা নাই যদিও
এতিয়া আমি ডিমাপুৰ ৰোডত এটা চাইছোঁ ডিমাপুৰ ৰোডত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট দুটা মিলাই ঠিক কৰাইছে মই যোৱা নাই জেগাটো ঠিক কৰা হৈছে বুলি এই দুটা যেতিয়া ঘটনা হৈ গৈছে নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ আপত্তি থকাৰ কাৰণে তাত এটা ঠিক কৰা হৈছে আমি যিবিলাক ফুড ছাপ্লায়াৰ আমি ঠিকা কিছুমানক দি দিছোঁ চৰকাৰে যিটো এটা হিচাপ দিছে জনপ্ৰতি 500 টকা এই 500 টকাটো চৰকাৰে কোৱাৰেণ্টাইনীসকলৰ ওপৰত খৰচ কৰি আছে সেইটো আমি এতিয়া ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিছোঁ সৰু গ্ৰুপ বান্ধি দিছোঁ যাতে যেন সময়মতে গৈ পায় আৰু সময়মতে পানী ইত্যাদি যি আছে সেইখিনি খোৱা ফেচিলিটি যাতে যেন পায় আমি সেইখিনি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিছোঁ News X Report, Karbi Anglong Live. Tang den normal masuk di hina mo phan biro tang ton monik senang. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihin mo piputot biotar juthilo nang. Bokajan Municipal Board mate Bokajan Town Committee ka parlo angkang Rongkimi Ward number 3 Bokhong terang arong atovar kahing no kilit pigajok ihum auto kachingkoya birta pherang kipen ribdon long. Bangso Bokhong terang atovar lake pining pen ningkan tikera phon plengtanglo. Sita madu a sarkar le bangsetami laso atovar aphan black topping kaselam ji aphan matha ponpe. Black topping ke apia lamlo sangti arong anta thokpi pe lapen anparta street lights kijuna langkiron barpi ke doa hem lapen rihingami anta pipon pe non kache thorbom rihingami lata rong asoratum methang atang kachirungsi ASEB pen chinkisi kache thor Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon CEM Tuliram rong hangaphan laso arong araratum kachuning ripon ke kachelenga tobar an ke mesenangji Athe monit komentu kopi kosonjini chiputhekthei lasi ajara bidi penon laso arong aphan kemisen black topping atobar kipi ponji aphan chuning ripado halapunon kang nibong Bokajan Municipal Board Chairman lapen town angkang ankelang japhan arpuguti EM Madhurja Dhekial Phukan lapen Bokajan MLA atumke komentu neta klempon pilupusi raratumpen akhoi pipon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live. Longre rong phara rong along risonim soatum methang arong pen high school living certificate asatlang angdeng along ki undun aning chaparong si pini karcho asai dengpon. Bangso asai ke dengalong longre risonim soatum chapatir pipon si methang arong arlopen HSLC asatlang along ki undun atumaphan aning kapathe ponabang kenang sorlupu mathapon si karcho asai dengpon. Rong isi risonim soatum methang hijanang bong tangka chirungsi bangso asai paduponlo. Labangso arong pen HSLC asar lang ketok dun doa nang bong pen songsa rong phar lapen mesen biatum chipa ondun si banghini phanta rong pen aning karong chipi ponsi karcho asai paduponlo. Bangso karcho amayalong longre rong phar arong asar kangbura rong phar clear im rong phar lothan bang lokhon be Hemari rongpi Lokhiram rongphar lapen Gandhi rongphar atum chetong dunsi karcho amailong RDP dunlo
Pening aning kana bangki labang hini ao samaratung HSLC asar langki undun penajok rong araraphan nongmi wan pilu lason thotsi kewangji langaning kana hot non ansusi sat langki unang thek kapak lang pon thek ja phansi bor iponang ji pusi kachetong dun alohia tumpen ningji pon rin ti pusi karbiang nongla kasa hemalong bir tarang pali Tang dipini prime time berita ki lapon sigang tonik lo domi thakmi ajokimi